Hello, Tuni KUKI News in Bezose na bon Savin Lim na UVIN Tuni 27 August 2026 ahitain Zanhi 26 August 2026 ni Jun nasatain Nepal gam thilso ho jong ana umin hichi chungcha nga jong mi tampin request na hin bolovin hichi hi nihla lang jan lang le ibol man vai le hin hil che no hitin mi pin I het nom so ke a hi ji chun hichi chungcha ho jong cho hin sewitin hi ahin la tu ni hichi video a hi igam sung inam sung thilso dan ho Tuni thilso ho cho het so ke wa hi in hizi chun hi chi chungchang lang ho zo focus hin bo lo hitin Nepal gam sung boy na ho zo hi a next video ting le in sei de wa hi Tuni I topic de wa hi le tapho KUKI village in tapho KUKI village authority hon NPO in ngo na abol ho don put na ana navy reject ana bol of ti jong hi mo hi in hichi tapho gam kai sunga thilso ho hi NPO in tapho ho mo chan sa na dinga hi press release ho ana bol wa ngo na ja chom chom ana bol hi in hichi chungcha nga hi tapho KUKI village authority ho hin reject ana bol hi ni cho jong hi hilset na hin bol hi tin chole Tuni a jong chu Nscn-Im ho KUKI farmer ho ti chu lo ko na lo na tong ho attack ana bol kit no win Milham ho thal choi lova lo kon ho po hita attack ana bol na chungu wa demna sangta authority hon ana bol na ho jong in pon kit de wa hi hichi thilso ho hi IT road lang hanga thilso ho a hi in ngaban bana igam sung mun chom choma jong thupon ja chom chom ho jong aumin hich ho jong chu aban bana hilchet na in nei de wa hi ama sapenin Tuni thilso ga belohan Nscn-Im hon lo na tong ho attack ana bol wa hichi attack a bol na ho hi akhat veina keu a hitapo in avel la hi chitabang thilso ho hi a hitain masanga pa na jong hlang anakisam zinga elam kai ho in jong thu so ana bol wa koima agam kai sunga neta kholai len a hi lawai le gamo pot ti ho hi ta loading koiman ibol ta lo de wa hi ti a jong chu thupon ana sa a hi ta in hichi dungzuya chu tu lai hi igam inam sung jong ki veng a hi ta in a kho a jong hi duty ki po a lo kon ho jong hi duty be ya lo ki kon sa ta lo a hi in hi ji chun gamla a mel ma ho to kinai de wa lo kon ho jong hi a phat chenga hi ki venga duty ki bol jing a hi in hi chi lo kon na attack hung ki bol ho hi agang thailam pe na VV hon ti chu KUKI village volunteer hon ana don but kit no vin a hi la hi china a hi mi nga lang anakap li uvi ti jong hi mo a hin news a chu mi li a pet pe na confirm a chu mi li thi a hi in mi khat a ki tong kha in mi khat a ki hol mo a ti a hin a ki hol mo pa jong chu a thi san mu do a hi tai ti ho jong chu mo a hi in hi chi to banga hi KUKI cha te igam kai sungu wa tu le tu a hi masanga patna na kisain adi sena kampo pi district sung hi azet aveya mel mahon hita cho aphat chenga hi ei chan wa I macha ki bol hi jong le KUKI cha te khosung hi I ati le attack ka bol thein I ati le ka suboi thein I ati le ka that theidem ti a hi to go ne ya pan lazing a hi ji wa chu mi pi zo si phateta ki ven bit deu hi apoimo pen a hi in tu le tu a jong hi hi chi to bang thil so au ma hi la chun I to banga ama hon hi chi thang tom na a hi pan a hin la ki deu ham ti jong hi KUKI cha te phateta ki got no anga in phateta ki ven no wa Milham ho jong I dei na koima het pi lova mo wa mo lam hla ti ho a hi lo le lo kon ti ho jong hi mo bol loading hi kitep naw a hi in tu le tu a igam sung inam sung boy na ho hi ivet na hi le chun thil hi a hoi lo ta ho jong tampi aumin koi penin thuta asaya koi penin adi lo asai ham ti ho jong hi
ki sei thei talo a hi ji chun phateta iki ven wa mi pi iki hin so na diu hi ingai to phono anga in igen thei wa hi jong le I bon cha ba igen thei khom wa ha san gen thei to wa hi jong le bon cha ba ta choi to wa inop sa jong le bon cha ba inop sa thei na diu hi lam kai hon thu phun a hin bol ho hi phateta iki chin tu mu wa ngi chi ho I jui so ke di win avelin tep na ahung ki nein ngi chi wa mi thi ho jong hi tu a hi kachana ga ho hin a thu phun ho a hi lo le press release a hin bon ho jong hi event na hi le chun milham ho jing a hi lo le gam sunga chairman a hi lo vai le executive member ti ho po hi acha cha na hi a hin gol ha wa hi an a hin la e ho ki ka ai ga hi theine diwa hi chi wa thi ho hin thal ki choi so ke wa ngi ta chu low kon ho attack ana bol wa nom ta na umwa ana kile na langwa hi chi to bang thil so hi ana hi ti chu mi pin he thim na diule kanam chan khom pi hon hi chi pau manga a hi lo le hi chi pau he jo sin I he theina diwa tu ni a hi hil chet na hin bol wa hi in hi chi to bang thil so ho hi a khat veina jing a hi po in a lo ko na lo gi hon san jong hi hla lo wa hi ni ta chu ana etek ngwa lo bu ho hal pi wa ana su gen theu hi mi tam pi uma lo kon hon san jong chu a gala jong hi thala ka mo wa mi za nam kha jong hi ei kap li wa hi ta in hi ji chun a phat chenga hi KUKI cha te ikiven bit no wa iti ta le hen hoi langa hi mel ma ahung dem ti ho jong hi ikikot jing wa ki ging sa de ma hi ei ho dinga thil pha pen ai tai ti chu nga phon do wa hi in chule hi chi chung changa hi condemnation le kha M wakot phai hon jong wakot phai village authority hon jong condemnation le kha khat a hin so win ama hon aseina wa hi thil phata khat jong a hin phung do win hi chiwa ama hon aseina hi a hi le M wakot phaya kona khomi ho lo kona achi na wa Nscn-Im tangkhul ho lam kai na a hi aphat chenga hi lo kon ho attack a hin bol ven tu ni a jong chu pungko minute som ni ti la vela hi wakot phaya khomi ho lo kona achi na wa hi Nscn ho hin attack a hin bol lovin a hi chi attack a hin bol na wa hi koima chawang akitong kha po in hi jong le Nscn-Im ho hin thal choi lo wa hita milham lo kon ho ani acha ding ki ho la ki hin so na dinga pan la ho hi attack a hin bol jingwin hi chi area a jong hi central government to peace to kinejing a hi in ati le chen khom pi ho to kilung to ta le ki cham ta chen khom ding chen khom na theidem ti a to gon akinejing la ya hi chi peace talk ho deilawa Nscn hon pan a hin la wa hi chi peace ki koi ho hi su boy na dinga to gon anei jingwa civil mi ho I macha su set bol set nei lo ho attack a hin bol jing hi phamo akisa in Indian government in jong agang theilam pe na hi chi Nscn-Im ho hi ipi bola tu ni chan ge Manipur gam kai sunga hi Zalen ta hin kho aman theina alayu ham hi chi ho hi Indian government in phatita avet sui angai masanglaya hi chi Indian Prime Minister Lui anamoliam ta Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in masanga jong phondo na ananei sa ahita in hi chi Nscn to Indian government in ceasefire ki bol hi Nagaland gam kai sunga ding bowa ceasefire ki bol ahi in Manipur gam kai sung aho pun ahin la tu ni ahi Nscn-Im ho aphat chenga Manipur gam sunga jong free ta ahita alien theiwa free ta zalen ta hin kho aman thei pau hi Indian government le state government in phateta apan ala o angai ti hi ahin phong do ven hi chi thudi a hi in nga ban le hi chi hi ei hon jong phateta ipan mun khat no i kho thaina khat no a hi in step
khát ila thầy na khát no ahin tu ni hi chi em wakot phai hon thu so ahin bol na ba aseyu masanga Prime Minister Lui Atal Bihari Vajpayee in thu anapon central government to NUNG in ceasefire agreement sign anaki bol hi Nagaland gamkai sunga ding bawa anaki sign ahi in Manipur gamkai sung chan gei hi anato kha lo ahi ahin la tu ni ahi Manipur gamkai sunga jong NUNG ho free ta hi zalen ta hin kho manwa Milham ho asu gen thei jingu hi kei hon phamo ka sawin tu ni a jong NUNG hon Mita hi pan ahin la wa Milham ho lo kon ho thal choi jong hi lo wa hi che ho chunga action ahin la wa target abol jingu hi phamo akisa in hi ji chun central government in asung thu phateta khol hen state government in jong hi chi to bang agam kai sunga ceasefire agreement lo wa Jalianta hin kho aman pau hi pateta a khol chilu angai ti jong hi em wakot phai village authority hon thupon a hin bolu ve ti jong chu mo ai ke ne he aban ke na he hi le KUKI zo village volunteer hon heta chu tuilang thanga volunteer hon press release ahin bol na wa hi in tu ni a hi chita banga formal ho low kon ho attack ke bola thal choi jong hello si bol jong hello ki hin so na dinga low kona ani cha diu ki hola na tong ho tu jingka pungku minute som ni la a naibit kitina kom la a hi chita bang to gon anei pau hi kei hon jong phamo ka sawi ti hi ain phongovin hi chito banga tangkhul leng mei naga hon aphat chenga KUKI chate su gen theina ding le tha chimit na dinga to gon aneiwa lo kon hon asan hita chu dai dop lo hila aphat chenga attack a ball now hi akhat ve keu a hi pon tu a jong hi chi IT road langa jong hi aphat chenga chamna a theina ding le community khatla khat ki ka a chamna a theina dinga chamna maintain theidinga to gon akinei jing lain hitta target hung ke ball jing hi KVV hon phateta in akive in vel avela hi chito bang thil ho hung hlung a hita ni ji chun hi chi chung changa government in phateta apan ala lowa hi le kei hon jong hita thip be a ka ta lo di wa hi tu chung thil so jong hi phamo kasal he win hi chito bang anung lo na dingin demand ka bol ve ti a hi point nga a hin gol havin a point nga gol ha ho hi a hi le hi chito kisam kaya attack hin bol ho hi government in hold do hen achule dan to kito a got na pi hen hita ni le cha ki hola hin khomang ho avela su boilo na dingin to gon hin ne yo hen hi che IT road langa jong hi agang theilam pe na security force on panla hen lang khatla khat ki ka achamna theina ding le civil ho a safe theina diwa to gon ne yo hen ti a jong hi thupon a hin bol ke ve ti chu mo ai ke ne he aban le abana hi ko tu hon thupon ahin bol kit no ven thupon kho ta ti a hi lekha khat ahin so ven hi chi lekha ahin so na wa ama hon aseu chu a hi le gamsung mi pi te izui diu thupon kho ta ahung ki nei ji ti hi ahin phong ven hi chi wa ama hon asei na wa hi point na jong ahin pi win ngai chi ko tu hon thupon ahin nei u jong hi tu ni thil so ho igam sunga thil dan ho pa chu ivet na hi le chun hi chi to kisam kaya hi to ai chen khom piu ho hin I to banga pan a hin la wa KUKI cha te chunga hi ale thu na dinga I to bang to gon a hin nei diu ham ti hi sei thei a hi pun masanga pa na KUKI cha te hi ka chana ga hon ei phinwa Ahi Ati le hi chito bang thil so hong umin pan kala theidem ti hi to gon ne ya ki gol lut go jing a hi in ahin la KUKI cha ten ina tho ha ji wa chu I ma hi an umbi se lo a hi in ahin la
tu ni thil su o bang chu ivet na hi le na masanga jong ama ho thi a zan hi masa jong chu zan hi masalanga jong chu mi ni an thi kit no hi na hi le tu chunga jong hi ta hi mi nga lang hong thi kit no wa hi le chun thip be a hong lo di wa hi ti hi ki he a hi zi chun ko tu hon jong tu ni a chu thu so a hin bol kit no vin hi chi wa ama hon mi pi het dinga thu kho ta ti a thu so a hin bol na wa chu a hi le gal mi ten avela eisu boy jing ji un khole veng le hin kho ki hum tu angai jin khole veng iki hum tu ule government se pai amang chakit un eisu boy ama eisu boy matchet kit u hi ji chun anoiza cheng hi alhang a akho a hausa cheng in gamsung le mi pi ki hum bit na dinga ibol di vin thupun ahung ki nei ji ti hi a hin phong vin a khat na hi ga velo hen hang sung a hi lo le khosung izot lut na zo siu thi long get sim chi ding ti ain thi a get sim chi ding ti hi a hin phong vin a ji chu e khosung inam gam sunga mi hung lut ding chu chom khat be thi long an kitin a hi le chun mi chiwa chu thudo ho jong thai a hi lawai le mi ai that chi meeting a hung ho jong chu hi chu a ko na jong chu ki ven nan thai lampi je a chu hi chu ho hi a ho a hi lo a hang a i gam sung inam sung mi chen na ho zo si a i lut na ho zo si phateta tin ding ti hi to gon a hin bol a hin ani na a chu ai su no pha thei ho a kona ki ven tup theina ding KPI KMC leikot ti dan hen leikop ativin super maina mod bung le gamgi phai mun ho a hi sumle sun le jan a mi som nga chi area ho ki ho to a routine sema duty din sa ding ti hi a hi in mi hlom dina hi jong le koiman ei za lo a hi ji chun alhang a kanami te ho tu chunga i boin ho hi ingai niap lo de wa hi mi som nga chi idin diu ti hi azi ne ya ki sei a hi in hi ji chun a hi the ai la tam thei pena mi som nga anim pena achung lang chu ho lo wa hi na mi tam jong le ho lo wa hi na hin la iki ven theine diwa chu phateta apan ila wa agam kai a ho a hi phateta apan ila wa hi chiwa chu mi email ma ho ahunga a hi lo le security force ahung jong le ipi bolding ipi to go ne ya hung ham ti pa chu he do theina dinga chu phateta mi som nga hlom pe na mi som nga be hi duty muna ichi thi long ki jam na muna chu idin duty hi he sa na a hin bol lovin athum na a chu a hi le gal mi te chawal jingji a holche ki team ding ti ahin holche koiman i bolo diu galmi te nai a cheng le wa le bolo ding che le wa le bolo ding ti hi ahin galmi ho to kinai i ji win i galmi nai dunga ga chi ding ga wa le ding ti hoi mi phalo ta jong mai thei hi chu ho chun i ati le ka that thei dem ti a jong hi i kho kom ta a jong hi in chan mai thei wai na i chu to bang ji chun a hi the ai le koiman hi chu i bo lo di wa hi ti jong chu het sa na a hin bol win gammang la a ei veng ding lo na a lo kon bol lo ding ti a hi ei veng ding inam se pai ho a hi lo le inam volunteer hon ei ga lo wa hi la koima lo kon jong hi imo bol lo di wa hi ita saw i hin naw ikiven bit phot no angai ti hi ai ji a chu het sa na athum na chan na a hin bol wa hi in achunga ki sei cheng hi lekha hong ki so do apat a hi ni khat sunga igon tup di win thupon ahung ke bol na sa mo ji a aboina ito kha ole aboina mun pen khosung area vai home thiemo hiding a hi ti chu a hin phong wen hi chi thu hung ke phong point thum ke pe ho hi ni khat sunga isiam do deu ni khat sunga isiam do lo wa koi tabang agam kai sunga ni khat sunga siam do lo au ma hi le
hi chi ho chu agam kai sunga mo po ho mo thi mo ki chan ding a hi ti jong hi ko tu hon phateta hil chet na ho jong a hin bol ve ti chu imu thein I het thein di wa tu ni a hi hil chet na hin bol a hi in aban le hi chi ma sang he wa zani masala athil chu o jong che het de ta pho wang kho a jong ngata chu in le lo ho na ki hala attack anaki bola thal I chanam khana na ki kap tu na zong na umai hin hi chi chung changa chu NPO ho hin Naga People Organization kiti ho hin KUKI tapho KUKI village ho hi ango wa hin ama ho pat do hi ama hon hi chi to banga Naga ho in ahin hal pat je wa Naga hon zong tapho in ki hal hi huti khati ti a amo chang ding hi KUKI cha te ngo na hin bol so tu ni ai hon jong hi chi audio birin audio tape hi phateta I boy pi wa hi le Manipur boy na hi birin singin ahin pat do hi ti a phot chet na I bol di wa hi ti a pan kila 30 days virtual protest ki bol ahin hi chi jong hi ito sot lo ahin hi chi ho hi ahi a main point apoi mo na pen akisei ji na pen chu hi cho ji hi ahin hi chi to banga su tu chu nga jong hi chi ta phau KUKI wang khwa in ki hal na ho a hi lo le hi chi ta phau la a thil boy na ho hi tu ni a hi NPO hon ngo na ahin bol pau hi PGM tele hi chi wa boy na ahin pando chu ta phau KUKI te a hi kitile e ho thim ki chang ding a hi ti a chu ngo na bol a hi na hin la hi chi chu ta phau KUKI village authority hon na sata in reject ana bol lovin hi chi wa NPO hon ngo na ni bol hi a di poi ke hon ka pat no hi poi ke hon khatla khat ki chamta a lungmong ta a ta phau area dunga cheng community zo si kilung to ta le neighboring zo si kilung to ta chen khom dinga to gon ka nei wa in ahin la tu nia NPO hon hi chi thil so je a taphau KUKI village ho ngo na ahin bol hi ke hon ka pompo ve ke ho ka hi po ve ti a jong chu NPO ho ngo na chu reject ana bol ta ve ti jong chu mo ahi ki ne nei tu a jong hi tu ni thil so je a hi Naga ho hin ke ho khom na sanapati gam kai sunga hi anane win sanapati gam kai sung jo se total shutdown ana bol win chule alam kai ho jo se hi ke ho khom na khat anane win hi chi ke ho khom na thugu anaki za chu a hi le hi chi tu a patna hi KUKI cha te numei chapang hi han numei nu naw hi han ate a khang hi jong le mu zo se tha ding hi ti ho chan ge a hi thulu na ane vi ti ho jong hi mu a hi in alang khana chu in zawa ko tu in jong thu po na hin boltan hi chi ma sanga jong chu kana saitan KUKI cha te chunga hi I chen khom piu ka chana ga ho hin I chan ge ya to gon a hin nei diu ham masanga patna I to bang hi chi to bang thulu na ho he akinei thein I ati le pan akila theidem ti a hi to gon ananei jingu a hin masanga ukhur gam kai sunga thil so ana uma jong chu ahung ki pat til kumbul la ya jong chu ama ho hin KUKI cha te chunga galpi phon do ding ti ai to gon ananei wa ukhur a hi in kam jong a hi in aban le sanapati a hin hi chi ho se district se a cheng ho hi anakilung to wa thupon ahin bol go nova UNC lamkaina avai ahin hop mobile UNC sunga si chandil lang ahi in Tamenglong lang ahi in hi cho an none lang ahin hi cho loi ananop lo phat na wa chu athil to gon pau KUKI cha te chunga galpi phon ro ding ti a to gon ananei pau cha na fail kha ahin la tu chunga hi chi to bang thil so ahung ki pha na hi ama ho district thum hi na sata ke ho ki no wa to a hi KUKI cha te phateta target bola KUKI cha te chunga to go nei ding ti hi na sata in holim na ane win jing ni ho apa na hi I to bang to gon ai nei diu ham ti hi sei thei ai pon I het sawa hi in ka chana ga ho in thil khat a hin bo lo wa hi le hi chi atuk pau chu azot jen jeng jiu e ho banga chu ni khat ni lung hang wa dai laki jeng ti ho hi a hi po in ama ho sungjong hi kito chat a hi veti na chu hidi lo hi ama ho jong kito lo wa hi win a hi wa nga chu akito cheng hin tu ai KUKI cha te chunga I to bang khan si na a hin bol deu ham ti hi sei thei a hi lo ji chun kanam me te ho phateta ki ve no wa
ching thei ta hin khoi manuwa ama sapena I hin kho ikiven bit photno angai I ki ven zowa I hin kho chu phateta ikichin tup zowa hile ama hon I to bang to gon nei jong le a thiem mo le a phalo chu ama ho hi thei ding ai a hin la hi chila a inam sunga thulu nakinei ho inam sunga leader hon thu phon a hin bol ho na sa lova ana chatte te kha a hi le chun awang se hi kha de wa hi masanga zong buffer zone phateta maintain ding iti na sa a zong meite gam sunga na leilu te zong na ki khaji a hi hi chun chi lewa le ho zong hi all ball je mo hi ti chu kanam mi te ho iki hin so theine deu le inam dam theine dinga avela pu na ja cha avela ka sei a hi in Tuni azong chu meite leader ho zong ahung UVIN hita chu senapati gam kai sunga zong hi close door meeting ho zong anane viti ho zong hi mu ahin la hi chi ke ho na a hi UNC UNC leader ho a hi win aban le kachana ga ho deputy CM dikho losi dikho zong hi azawin and UNC leader pa zong hi Lahore Amazon he lor ho Amazon he anazawin chule chief minister meite chief minister pa hi in DC a hi in sanapati DC a hi in aban le police langa leader ho hi hi ho zo se jong an to kho movin to gon ho an navy ti jong hi mu hin alang khana chu hi ho jong hi ga beleu hen e hon Tuni ahi KUKI chate dinga blocket a ball je wa hi mei te ten na sata a hi chi blocket hondo na dinga pan ala o hi ki pa o mi iti mei the wa hi a hi lo wa hi e ho a dinga I macha a boy na le anop chom na ding I macha lo wa hi chi wa hi na aji chu Tuni thil so o jong chu imu wa hin khau chi cha ana hin to na lai de wa hi in hi chi keu chu hi lo win tu le tu a hi mei te ho gam sung hi e ho sang a gen thei zo ta so mei te ho hi e ho gam sung sang a hi ni le cha la lut na ding jong ha ta thau hi hen ipi hi jong le agam sunga lut ding hung hloma mai ta so kachana ga ho hen e ho dinga a bol wang ba hi mei te ho chan ge ya effect so mei te ho hi e ho sanga population tam zo hi e ho chu e ho gam kai sunga an chang ni khana hi bek za khat ini zo wa hil ama ho gam sunga bek sang khat wal ni do hi cho hi chu to bang a hi je a chu ni le cha izat zong le ama ho gam sung hi boy chi hi chu hi ji a chu Tuni a jong hi agang theilam pena KUKI le NAGA I to banga ki boy jong leo chun lampi ni hon pe win ke ho ne le cha pa hi ti hi ta cho ama hoi ki bypass go ta cho hi chi to banga hi to gon ne e hi win hi ji chun e hon jong lung thim nei ta hin kho I mat no wa tu a KUKI chaten movement in nei thewa lampi khat in nei pau isu mang lo diu hi chi lampi phateta I zot diu hi tunia I chen khom pi I ji de ve ya hon jong KUKI chate chunga action la thaina ding jeng bo to go nei a hi vi ti pa chu I het thiem na divai ga se wa hi in hi chi wa to gon anei hi chi wa meeting anei pau hi a hi la chun a hlang pi a chu national highway phateta a hon do ding ti pa hi to go nei a hi win ni khat ni ham gari ahung thaya hi la boina hung uma to a hi gari jong thai thei talowa kit pe a hi ta in hi ji a chu tu ni chana hi amao hin lampi su thin na ding bo KUKI le NAGA chu I to banga ki boy jong leu chun ke ho ni le cha hung lut pa hi ni su boy pi hi ven ti lang zo chu focus a hi in a hin la Milham het ding le mi pi het thim theina dinga chu thil hi aphalanga sei jiwa Manipur gam sunga chamna theina ding le kilung to ta chen khom ding ti chu alhang sam a hin la lung thim pau chu hi chilang zo chu focus a hi bo we ti chu mi pin het thim na diwai ga phon a hi in chule KUKI Human Right Council hon press statement khat ahin sovin hichiwa press statement abolo hi PM Indian PM ahi in Union Home Minister ahi in ahi lole Governor of Manipur ama ho jong hi lekha ana thot no ve ti jong hi mo ahi in ama hon thupon ahin bol hi masanga jong tenopal gam kai sunga
hon jong thupun an CSO kiloi khomon jong thupun an bol saw a hi in hi chin na chunga jong hi KUKI Human Rights Council hon jong tu chunga hi kichi chana thupun a hin bol ben a point a hin pi win in a sim su ke ta deu ka ta sanin a hin la asim ei pawa a bailam thei pena a chomlam thei pena ga sei go leo hen mi chiwa KUKI Human Rights Council in an sei na chu a hi le teng no pal gam kai sunga agam kai mi ho het pi lo hi la 11 Indian Reserve Battalion ho IRB Saivam ho Tengnopal District sunga 11 IRB koi na ding to gon aneyu ahi lo la hi chiwa kem sa na dinga to gon kinei pa hi kei hon nasata in objection ka bolovi azi ichu thinglang mi ten right kanevin thinglang mi ten chon dan kanevin hi chi ho na sa lo hi la tu ni a government in na to a hin nei pa hi na sata in dem na ka bolovi azi ichu ke ho thinglang mi te hi ka ki vai po dan hi a hi le chieftainship ma ki vai po ka hi win ka gam sungo wa hausa hel lo wa koiman ka gam sungo wa na tong thei pon tin village authority ho hel lo wa koiman na tong thei pon tin teng no pal mi pi ki phat sa na lo wa hi chi to bang to gon ki nei ho hi thei lo ding a hi ji chun a hi theya hi le respect tribal land and right ti hi cho tribal ho gam na thinglang mi ho gam le thanei na hi ni su set pi hiven ni za pi ven hi chi hi Indian Constitution na jong sa hi in under article 371C a jong anaki ji sa hi in ji chun hi chi Indian Constitution na anaki ji thinglang mi ho ki hin so thei na ding le thinglang mi ho gam le right ho hi hoita protection an sa hin hi cho hi ja bol vin ti a jong hi hil chet na hin bol vin ani na a cho a hi le center in jong tu le tu a boina KUKI cha te chunga May 3 2023 a patna boina an uma KUKI le mei te ki ka a jong I chan ham khat boina uma tu ni chan ge ya hi chi chung chang hi solve ke bol nai lo wa hi in boina hi chi zom jing na lai a hi in tu a peace jong phate ta chamna ho jong nai lo wa hin a hin la hi chi to banga KUKI cha te gam sunga chamna sim nai sim ding ngai to lo wa mei te le KUKI ki ka a chamna sim ding ki go lo wa KUKI cha te gam sunga hi chi to bang to go na nei pau hi KUKI Human Rights Council hon nasata in dem na ka bol lovin IRB battalion hin koi ding chu ki hon ka kham po ve a hin la mi pi ki phat sa na dung ju ya hen KUKI cha ten ka thum pau hi ni pi win separate administration mu sa wa ni pi wa hi le chun hi chi zo teng la chun a thu ki ngai to ki ding hi ti pa hi ama hon jong het sa na phatata an ji win prime minister hin home minister in Manipur governor chan ge ya hi lekha an thialut no ve ti ho jong hi mo a hi ken ne hi aban le ting no pal gam kai sunga more a jong hi hospital ho a doctor posting chu ho hi agang theilam pe na enjoy no hen lang gam sunga mi pi na za chum atu no ho hi vekol dinga government in doctor posting a hin bol ho hin agang theilam pe na hin join hen ti a ki phin na anane wa koiman ana join lo je a 48 hours sung total shutdown highway anaki bol kit a hin hi che ho jong hi tu a hi la do a hapta khat sung government phat ki peding itiam khana hi chiwa government hapta khat sung phat ki pe hi government in doctor appoint a bol ho appoint a bol ho hin amuna phatita a hin join lova hi le hi chi sanga ho zo kiphin na hung ke bol kit ding hi ti a jong hi tengnopal kam kai sunga CSO kiloi khom na Tamil ho a hi win Hill Tribal Council a hi in Tamil Sangam ho a hi win Gorkha a hi win hi cho zo si Muslim ho a hi win ti chu pangal ho ama ho sin jong hi ta chu nasata a tu chunga government in doctor appoint bola ama ho appoint ki bol na muna na tong talowa inova nom ta sumla pai a kisan ho hi dem na sang ta bol ve ti ho jong hi mo a hin e ho Manipur gam sung hi
pateta ga velo hen thudi avai hop na lo angol wang ki lo ki chingwal na ki pilwala mi ho zo si hi zo lep na ding jeng bo wa to gon kini hi chi doctor ho ke wa hi point tu ni a Manipur kam kai sunga school ho pateta a kisup ta hin kho iman theilo a hi lo le ki a chi ding banga chi la theilo a hi lo le facility hoita amu theilo na ipg am tel I gam sungu wa mi pilwal corruption hatwal na khat ki zo lep na tamwal kita asan na momong jong lo Manipur kam kai sunga tu ni a thing lang kho khat na council oza khat jong chun a school mulo hela kum iza ram khat halo akila jong chu mi chi to banga hin kho iman je ba tu ni a jong hi chi more gam kai sunga hospital lien ta hen lang hospital hoita ki sa jong le ami asa adammo ho pateta ki jen thelo na ipg am tele a doctor ho pateta eten abolo je ujala na ama hon mi dangan sewa lo ho powa gp wa khosi ahi ai la khosi lo gp theya na keng na ahi ai le hi cho first aid pi theya hi le hi chi chu ahune ti a chu ita chu hin kho inamanova sumla pai ni zenga hi to gon inei ji wa hi chi to bang hi thil so umji a hi in tu apa na hi KUKI cha ten I chen na gam kai sunga hi di ta avai hop na ding mei te government no ya lai ba di lo ta hin kho iman ho helding I got lo wa hi le I gam sungu hi chi sanga jong hung kho zon na lai ding hi ti jong chu I ga phon do wa hi in za chat ta khanin kachana ga ho khanin tu ni a chu chairman kahi ti the chairman of Naga village ti ahin hoi laya ho Naga village ham laki hatalo hichi Naga village authority chairman kahi ti pa khat hin ke ho jong IDP kahi win ke hon jong IDP ho mu bang kamu ngai ti hi thu so in bolen news so a jong chu an holim na ho jong a ki mu in za chat le jing ni chi ho jong hi ge lai le tu ni a hi I chunguwa kachana ga ho alung kim lo naw hi ipgm te I khola hi le chun tu ni a KUKI cha te gen thei ha sat na I tho wa I in I lo ki hala in I lo wa jong ki cheng thei te lo relief ke ma ki uma gen thei ta a government a ko na ne le cha niaw cha imu ho hi eng sit pi da na he ki mu zo ta in hi ji chun ama ho hin tu chunga KUKI cha te chunga eng sit naw a hi lo le khan sit na bol jing ho hi KUKI cha ten government a ko na IDPS on relief material neo khat amu ho hi eng sit pi za a hi e bol ham ti jong hi sei the hil khat na hi thu an se win za chat le jing hi ahin la KUKI cha ten he deu chu tu ni a hi e hon isumil ta win 2023 gal ahung ki patila inal hang sapmole banner ita do na jo sewa in a zau sao chu suppression is the only solution ti ahi inal hang sapmova kei ho Manipur government ka dei thapo win atuma ki vai po ding kanom tawe administration atuma ka dei tawe ti a in a sapmo separate administration chu hei gam tawin ahin la KUKI cha te ki hin so na diule KUKI cha te adinga damdoi phapen chu ahi le tu ni a suppression ti lo hi ei hodinga kachana ga ho to cheng khom hitin mei te to cheng khom jong lew hen iki hin so na diu lampi talo hi izi chun kana mi te ho hung kinung hei ki no hitin I lam zot pau chu adi pa chi ki tauti attract di pa chu chiu hitin separate administration kiti hi sumil hoi a hi poi tu ni a TC EPC angai ta poi UT aneo pena UT a hi lo vai le state ni pi lo wa hi le ke ho ka ki hin so na diu le ke hon ka len ka ki ven bit theina diu ka right ka ki hu bit theina diu hi chi ho hi a solution pen chu suppression hi a hi tai ti hi pateta I hang sap ki no wa pateta I din hom ki no wa gal ahung ki patila I din hom bang wa chu atha be ending hom ki lew hen tu ni a KUKI cha te igen the I ha sat na zo siu chom lo ka ahung ki le pai ding a hi ti chu a chaina pena ka ga sei the in tin tu ni KUKI News in pe a hi ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win
pathin in phathei na bo jing tau han